penting angke ane meminta. Baik kali nyepi, deg-degan. Dangukeun sahur sepuh utamina urang iman kedah pengku sujud kayang agung sangkan hirung telingung sujud kayang Duh, sang beak. Kopi over. Terus balik Terus panggulikeun sangupot A8. mana duitnya? Iya, burukeun. Ber, belikan aing es kan? Ayo. Lumayan tuh. Ih, kan aing mah gak duit nah. Yang bisa tuh ada obok. Yang udah kritik dipain tak mau pagi. Belut, mali, gila kaki. Beli naon? Beli es, Es tamber. teh jus, 5. Teteh, udah liburan berapa hari? Nggak tahu gimana teteh jemput aja. Emang teteh kan nginap? Enggak, teteh sibuk kerja. Pot, akasih mana? Ayah di imah. Dia ada kemana? Arek meli sangu tita Asep. Coba anak mah Di situ ngomong. Ih, zaman agak jebang tiluan. Ah, udah amat ada cie iya. Ih,
ulangan masih suka mah namanya online. Iya. Ini lagi jalan mau pulang. Iya ditunggu ya. Iya. Deal, Teteh mau pulang dulu ya, soalnya masih ada kerjaan di rumah. Iya teh. Nanti kalau misalkan mau pulang chat aja ya. Iya. Ya. Itu kabarnya emang mancing. Oh, mancing. Juga barang gue. Goblok mau nang bego. Terus aing Kos teh ka mana kos? are ka Ima geus meuli sangu ti Tah Asep. Ulingnya pak. Geus hayu. Ini apa teh? Ini tomat. Ini papa aku yang tanam semuanya. Oh, bagus ya. Iya. Itu kan apa teh? Ini jeruk itu. Aing balik banyak, woi. Udah angguan. Tadi ke mana? Balik aing bang. Itu pernah balik. Apa aing? Oh, tuh. Ayo, ayo. Repot rek ke mana? Arek kantor kendahar ke Asep. Kita sate. Kenalkan ya Pot, ini saudara Pidila dari Jakarta. 4. Nama aku Nabila Penjelajan dia. Tempot balik heula nya nganterkeun sangu jakeun Asep. Ikut yuk ke rumahnya Empot. Ayo. Pot, tungguan. Pot, tungguan kejuran dulu. Iya, ah. Oh, Pot. Pot, tadi nu pakai baju pink saha? Si Embil dulurna teh Dila di Jakarta. Emang kunaon? Ih, henteu ieu urusan mah gede. Kayaknya wae sia mah.